Anyango God. Right. Mimi ni the sana sauti ya mwanamke na tuliga in studio. Mheshimiwa Damaris. Long time. Yes. How are you? I'm good. Yes, sana. thank you. Yeah, nancha samareta nguruko Mheshimiwa Damaris Nyanchoka. Na nanchi no chumbe ase Mheshimiwa Machore. Yes. Iri abana Omonyaroka amona bangina bonzi. Yes. Na studio mbona sana nanchi bona naondeka gabona miss, Tumajira njo seneri ogiri Omwana omomura nkarago kwanera guruga igakorende ime studio na mangitora chikoba tugukwanera emyaka 10 Mheshimiwa Damaris nyere kobekwera twarora ase county wa Singishu abagavana ba senator na chiserikali county nyana tokobachi wikira nagaria ase ngento yogochengera bona aye omweshimiwa anene ogukwanera eriogiri Nyaroka gentongero romwari gochengera ase emyaka 10. Yeah. Kurwa serikali eretwa osobogambi bocha gochanse erinde boikera abana inchi kere inerega ngene ya devolution oise kurigirira emyaka ya maega abana Abanyaroka ebatigire magega lakini rero kende ande 11 no eneri bagiri buna riarero buna kwa diretirega abana Abanyaroka banene gwakiniri kwa gachire ya umgoto agachore so kure myaka ye 10 boise kurigiriria ebintu bia erire osibigendrete gokoreka everywhere at least within a quarter wikonyorena amangana yabasubati agukwaneru osabana amangana yabana Abanyaroka gukwana na kuru devolution yachite oroche chipasari nchirororo abana Abanyaroka nigo baendrete kweguri bagaria mutu mono koirwe school. So there's a lot of change in education sector. Ikiagera abana bono banyarire bagusegetwa amasomo achire iguru no ruchino ne chi school karetwa kanyorena like national schools yoto amanyete chi arengechi like in Nairobi are lakini bono devolution ya retire chi school echi angensa to kwego kerina school ya abana Abanyaroka eye moinoga ere national school. So ekero devolution ya achire mono ekindo chikiagendere mono na abana Abanyaroka kugende school alafu nande gento kende ya retire kenene amangana chingencho chonsi cha abana Abanyaroka cyabere chigokwane very openly like sex education previously was not yare gokwanu mbobisi lakini the kuru devolution yachete osekuru wa chi county chiretwange yaretiro bwerani ubu kwagacho Omwana Omonyaroka gukina eyuwe gotogo semerio konene na gochimotwa nonye binde mbira ikeranera abana Abanyaroka gochimutu jizuru tware bisakwebia asante sana Mheshimiwa Damaris no torenere maiga imesuri to kwanera aneliogi Omwana Nyaroka maite Madam Lilian Mheshimiwa mparo bagote babangenga devolution anene go yatite aseng choko balance okora national government kitu kwa wikira the 2/3 gender ase bunge ekaranga no tige create chi serikali chi county enaneli bagagochia ase omo women rep neranya ko bwa Gosiira is it now ikerengana kiki osengerenga kiyalgire. Okay. Kwanza Hamisi umesema tukisherekea ni nini ilikuwa muhimu devolution at 10. Unajua ukifanya empowerment kuna ile mtu akiona anaamini. You see and believe. Mwenye alikuwa convener wa devolution conference, the chair of council of governors, alikuwa governor ambaye ni mwanamke. The fact that kulikuwa na mwanamke pale ambaye aliita hawa wote na hiyo function ilikuwa ni siku 5 na ilikuwa successful. Kwa yule msichana mdogo pale nyumbani anakaa hivi na anaangalia ningetamani kuwa kama governor wa Iguru. Kwa hivyo kulikuwa na opportunity ya kudemonstrate na pia a chance ya kuweza kuambia mtu wanadada wanaweza. Kwa hivyo hiyo ni moja. Umekuja ukatuambia kama devolution pale national government na county government imekuwa ni kama woman rep amepatiwa nafasi ama nini. Woman rep anapatiwa nafasi ya kudischarge national functions. Lakini uzuri ama utamu wa devolution ni kuwa hapa nyumbani. Kuna wale ambao wanaitwa nominated women MCAs. Wanatoka kwa wards mbalimbali. Kikatiba inafaa kuwa wanatoka a representation of different wards. Wasiwe nominated kama wawili from one ward. Kwa hivyo pale tukifika pale kwa bunge, kama kuna issue inajadiliwa, utapata voice ya kutoka tabaka. Upate voice ya kutoka kule ndani Nyangusu, upate voice ya mwanamke kutoka Ramasha, kutoka kwote tunakuja hapa kwa meza na tuna discuss issues za watu wote wa Kisii kwa meza moja. Na mwanadada atasema kwa mfano tunafaa kujenga hospitali ama tunafaa kujenga soko. Kama ni wewe Hamisi, wewe ni soko unaona structure. Lakini mimi nitaona structure na nione other amenities. Kama breastfeeding center. Ndio maana tukidiscuss tunasema
soko yekewe milioni 5. Nitasema ongezeni 200,000 ya extension ya breastfeeding center ili mama hata kama amepata mtoto asipate sababu ya kutokuja sokoni. Hizo ndio sababu ya devolution. Hiyo ndio utamu wa devolution kwa akina dada. Asante sana. Sange karangirikia kama nitugutera se namba yesimi igiregago assist to the namba yesimi aino kulika SMS yago nabugutera ase ensemo iyigo se mitandao yote Facebook Ndizi TV News Digital nabugutera YouTube Ndizi TV News no torega to kwana eliogi ya omwana moiseke naboigo omosubate madama mweshimiwa Damaris Kisii County igebwate Chiward 45. Yes. As Chiward 45 igotobwate one elected MCA Oyore Omosubati. Gusii as a county, are we really impressed? Maybe leadership qualities na skills chira se Omosubati go se bado na otorega alianga tasubi za kiume. Yeah. Mbia sana umurare amisi asengincho yeri swari okuboria. Ekero kurigerera mono abana ba kocho ekero to konyorana ase ward tari gusiyoka manya 2 counties Kisii and Nyamira one elected. Ike ko bigento gyokondo kisana kare bagatebire na baswati mbare ngororo lakini iso kurigerera previous ria baswati besoga tiko bori chikura mbare ngororo we nambe gwirete lakini bantu baito mbare ko barora nakiye kogera twenderete kotebega as much as tukunya kurera igoro ya devolution yena njera kitura kwane turwa sengencho yebirengereri nechimira chiri chitotangete buna basubati na barabumba kwente ko uri bagasengencho yokogamba usina barabumba bekierekero they should be given a chance lakini bone kiye kogera umetege komisi mbaka 12 misi ntoko nyore chance yeye ekenko nyomba mwaga misi kurwari buogo kurusei no amangana ya korekana chi county chibere abayuna bonse pye bakonyorwa sinka bairwe school nduriko ba honest Bible intora bakene no mugaka asari nkagaria mbare esteem na omwana we nache ko bumugambi kiagera abantu bandi pati go barengereti na basubati ndi ko babwenerete gotoka na koberanka lakini women should also balance in this nande to wakera bune ward area bomba bana mba akoretege kore bagakora biya sana because now that women are out for this chance ekera basubati besokiri mbabwenete ko eguri bageri erinde na barabu ba eguri baga na ritocha gocho kwanire gento tokuruka empowerment bono devolution yero lakini abandi bakunya koteba twakoreira abana girl child ngo batebi tore muna twateba kuri devolution yaje abana bagende school bakogende school mbacha ko babarai you know it is so worrying. So when a girl is growing, when we are nurturing these children in homes na kieko gera buna basipati abachore buno mweshimiwa Lilian ateba from specific wards area so montakuru nto bwenderete ko nurture these girls na kieko gera twenderete ko kora mentorship programs in various schools kotebi abana na barabu baeri baga muna missing kuboria no murari inkora agendora matanga narenga matanga na inkora enda tora matanga muswati tariko egwibaga no andi ni baraba iri buna bairi tenena bachoro mugaka orara ndi bagochora na mugaka bachoro muswati otabwenere turi gokwana kwanyoronya nabagaka rero muna nkwana chiteyo barigererie raini barigererie raini bamanya goteba ikaransa mpaka nyino mwana uyekero mugaka kwete ise sino mpokorera bwo muntu kwagenda kwanyoro mwana ose muswati osogeta asigete isega kwete nginororo lakini ngina tako eguribaga akwane koraiga uchumusangirika otebi kukoraiga ikaransa lakini abagaka bakwana bono matekero muswati abeiro mugambi bagoteba bwate kierere bachaka ku negativity is there's a lot of negativity about that one ekina kingatege kogera obochori botarakoraki abantu baitu bataranchirana na kegogera tuwe sokiri na wakeri ogeri na ki tari intotagete ko intokubwa basa bagaka mata banta bange bakorengererina intomate na abagaka weka babe the head but also now that ense ya kire abantu baitumba bwente bakore fairness ekero bako abasubati banaki bagaka bana bangina enka kinerere ike ya motogo kekero turanyore na for example tubate no na bangina bachori 20 like other countries how they do we would really appreciate igobono ngoteba no muchando yoro chorega umuchando yo chakirete chinka cheto ya sana tumetiko se ekerengerekiago ngerekiekerangore na ukiasa mweshimiwa Lilian tokwanire tu ngane yo timaitiko se siasa yoka oisokolire the field niche sector chinde chia chisemi twarole aba subati bakora school chinene una chia di mistress twarole nonye asibigambero bitu bya koti abajaji mbaro buna basibati why ensemo ya politics yoka is it that ngambara confirm ngabagwate politics hapana amisi yes women wako na qualities I can tell you I sit in the board
ya County Assembly, and when we were asking for applications za wale ambao wanataka kukaa kwa board, tulipokea over 15 applications za wanadada, and they all qualified. Ni vile tulitaka mmoja. So nataka kuambia qualification is not the issue. Tuitoe hapo. Ya pili, sisi kama MCAs tulipokuwa tunachagua speaker, kulikuwa na wanadada wawili ambao wali apply and they qualified. Kwa hivyo qualification is not the issue. Wacha tutoe hiyo kando. Shida ni fikira zetu, hatujafika kama jamii ile level yenye utasema nitapatia fulani kwa sababu ya qualities zake ama kwa sababu ya kazi ile alikuwa amefanya. Mimi nina hakika hata judge atoke high court na kuje atafute nafasi hapa, baada atapewa tu changamoto kwa sababu ya jina yake na kwa sababu ya jinsia yake. Kwa hivyo nataka ukataa kabisa, sio mambo ya qualities. Si qualities. Wakina dada wana uwezo. Na ukiangalia pale nyumbani, nyumba zetu zinaendeshwa na kina mama. Hamisi, umekuja hapa kwa sababu kuna mtu amekupanga. Ni kweli. Ni kweli uongo? Ni kweli. Kuna mtu amekupanga na amekupanga kisawa sawa. Chakula ile imekula inafaa. Nguo unavaa inafaa. Hiyo ni management. In a little way, lakini ni management. The same way unakuja kama niko kwa nyumba naweza manage watoto wangu 10 na wote wasikuwe malnourished. Wote wako sawa. Kwa sababu gani usinipatie nafasi ya kupanda tu ngazi kidogo ili niweze kukaa katika kile cheo ya kusaidia wengine? Sio qualification hata kidogo. Sio qualification. Josephine Mokeira agotebanga abasubati nigotore abange kurende adui ya mama ni mama. Mheshimiwa Damaris. Yes. Abantu bagocha batoetani. Nabagaka. Na kiumu akakurugera. Abangina nabange bare. Ikikogera ngoteba nabagaka. Abagaka nabwo abanyene umuchi. Nabwo abana bare. Inche bado ngendete goteba na amangana ya sarikirita sichinga. Unless we change our family module senjera chire. Enjera chinka chire. Abantu begeri kuna usawa. Mheshimiwa Lilian amesema in a family mungina naro utachite skuru lakini bwa yenchara teyo na mwana tayo rirenda. Congratulations to our mamas. Lakini kwa makonyorana the same woman bono lera abana bachire skuru. If you go to Nyabururu ikebwata abana banyaruka baichiro kokogenda Kisii skuru ebabwata abana baichiroro. So we have potential readers. Abantu nabangi basometa abagusi barororo. So ikinkiri ko babo ingeko bagitango lakini bona singenche kyabangina bagucha babera adui abangina nabangi bakoba umaite njireri twakine tugukurunga umuntu abayiburi barwana oyo takoba Omata konyoro muise katanga ino muchi amisi gaki. Omuise komina toke no monene oro muchonyo muise kotanga ne tomo murabo yo kabere. Bando muise koria gotigwa oyo kabere ne roko egulons. Aya tuachire gochia yo ndo muchi oyo. You see now. The same case now which is happening. Abangina ababono konyora kiro muntu buna kiniri ne chimbu chiaye. Umukungu achabo mugambi ose kwanyoro mugako chire nyomba buna gwakwa na nyomba omate as the head. Intumate tworoge twaba abagusi go basigeta abagaka. Umugako cha nyomba teba no musubati onyarebe nkubori ari chikura. India basubati bagambete seita. It is spread like that fire. Umugambi no bwabagaka. So when it comes like that, bono mate go omorero chakire. Bono it spreads ya randa. Unensase egoteba na basubati mbago correct mbako ba. Bono mwana okuruso bote biguna ki buna tuakine. Tuagote bina ayuna matanga tuako exambe kemo no konyora bangina ikaranza. School ere mixed schools. To is kogenda most mixed schools. You could easily get abana banyaruka barabanga barayiko bwaba bandi bonse igubura yobu bwaitiru bono mwana no ana banyaruka ebabwate self esteem iri iri asime yabarabuna ki abantu bako babarayina basacha. You see now. So igaba subati barabange lakini the mentality ebirengera libira asime tu yabantu nigo birengera tine umuntu benda ko bomugambye kwa nerega ningo nabasaja. But I salute our government na devolution ya chitega abasubati abange bachorero ko basichi sub chief babire chief na ndege ntoke kongo kimono naki na rero no nyumba 10 abasubati mbaro. So we are fighting for this space slowly we are becoming friends. Fiamara sana. Embara kwa yabono na tona baheshimiwa omheshimiwa Lilian omheshimiwa Damaris ime studio soka tukoba tukuona Gosiira Omwana Anyango. Ngaki limada mheshimiwa Lilian ngaye igete mpaka Omwana Anyango akaba classified. In layman English batanga endangered species. At what point? Because ikero mwana ukina nabo aira maskani ya mana iga inkibono yako kero Omwana Anyango kanyara ko bagushurike rumono okoranga omwana omumuro nyare ko bakwe.
wasichana wadogo wamefika endangered species kwa sababu ya activities zile zinafanywa. I can tell you for example, kuna one of the wards within the county. Mtu anasema every month a report of 10 rape cases na ni ya watoto chini ya miaka 10. Hawa watoto, a rape case can even lead to murder. Inamaanisha umehakikisha watoto wasichana wamekuwa less. Ya pili ni kuwa kama vile dada yangu alikuwa anasema, mama unaamua kazi ya msichana ni pale nyumbani. Unaona? Unaamua yeye si wa kwenda kwa ofisi, huyu si mwanasiasa, huyu obogambi si yake. Unaona? Hapo umejaribu kumfanya awe chini na chini kila wakati. Hapo ni kufanya endangered species. Na pia culture yetu, najua tumejaribu sana kupitia kwa masomo, tumejaribu sana kupitia kwa sheria ambayo zimewekwa. Hata walipopitisha sheria kusema education, free education. Najua hapo ndio ilisaidia wasichana. Sababu mara mingi mimi na ndugu yangu kama tunashindana darasa, nikiwa mbele naambia jibaki nyumbani, huyu ndugu yako atangulie, school fees iko kidogo. Lazima tutalipia moja. Hata kama ni nyingi, lakini kwa sababu wewe ni msichana, watasema school fees ni kidogo. So tulipie mmoja. Ni maamuzi yetu kama wazazi na jamii. Baada tujaangalia kama watoto wasichana kama watu wa maana. Na pia activities zile tunafanya na beliefs zenye zinakuja. Kulikuwa na belief kwa mfano wati mtu ukiwa mkubwa, ukiwa na ugonjwa fulani, ukilala na mtoto msichana ambaye ni mdogo, hiyo ugonjwa inapotea. Hizo beliefs kama hizo ni za kunyanyasa watoto wasichana. Ndio. Demona sana me studio mheshimiwa Lilian. Nale watanga salimia waheshimiwa. Let us empower our girls and women. Ata Biblia inasema omukungu omungaini nigo akwaga chamwaye buya. Amen. Ndivyo sana. Eko kwa waheshimiwa uyago tabangana Brighton Makori kurwa tisemo chiria kwa omosocha. Asante sana. Emaroko baya bono ase county assembly bikarombiro roro mheshimiwa. Kimanyeti for the first time naurire abaheshimiwa abasubati at least mwebokire. Maria ndoroche magana mwana okora kwe nisho ngamanyira kwa kwe empower a girl child. Ine policy sinjiro mwabikire gali ase bunge meswada gete mwatabere eyiga igatose ko yete bune bunge donyala ko bato Gosiira na into Omonyaroka ase county ya Kisii. Yes. Ya buna abaswati turase ebunge ya eto ya third assembly now. Ase nsemo ya budget, ase committee ya budget mtubikete chibese special programs. Alright. Ikitogoteba nambia mono as a governor and also members of county assemblies of Kisii County, because this man chibe senchiro cha bikirwe nsemo as a special programs cha girl child. Chibe senchibe chiko konya bana like sanitary pads, echinde nchikore mentorship programs na echinde nchiro chiko cha kokonya na abasubati. So for the first time chibese chinji koretek inchirororo na ndinjibe chiko kori gasiyo. So that is one thing. But irete nani gukubo nari gukunyore umurari ya misiga matena tonyago tebe empowerment ye. Empowerment tiro cyo gocha devolution igaiga. Tiro cyo gocha ni county yakore. Matabanta bange bakweguna kigal empowerment. Wa bantu mbarasira bana banyaroka bangina mbarasiru no rocha magana gokoreka na social media kwanyora abantu bandi batandastandi tiro ni rete empowerment, women empowerment or girl child empowerment. Mbama yitinki community abantu bamatena ke empowerment wento gokorerwa rai county yarata chibese. Alright. Pesa. Yeah, no. Pesa kwa mfuko. Empowerment is money. Empowerment ni rietari rororo. Rietari empowerment is a process. Erore bwento gokorekana eyokubanga abasubati. Erinde babe self reliance. Bete nenere. Ine ratokoroka empowerment. Self reliance erinde bate ni ibintu babe independent. Asoko make right choices. Are we even allowing these children to get right make their own right choices in their homes? Omate gokonyora bone empowerment chibese chitarachi gocha ritangani wikatora eberi abantu ababara aba self reliance. Parete nenera. Omate no sakora buna kwa na igoro ye department ya women rep. Abante bamatena ki noro chamangana ndi muisonda betagana ki na chibese nga ichire chebyumbe. Chibesa bangina batagete. Lakini bangina mbara manyana ki it is a process. To kwa muntu chibesa utaramosomi. How are you giving them? Nabiro chona ki ekogero chukuru tu achagete devolution ya chagete. I could love what Donya is doing. Tika bantu barasomiwa. Omatena benge na ki
orete ruendagera utabangete nkuriore ngorete ine nyamairane yengurwe ai turi kuri ngurwe weka nguburi naki nkiokori you see now kwika abantu baraitera baregerigwa abantu bamate naki bakoye guchibese bagenda bagura amarangeti amangana yoera but nowadays I think what is happening I love what Donya is doing fika abantu baraba trained enough ekiro chibese chichiachire you empower someone mbako montatu arera ngona ki inkoye guchiri bukomi ntanda nianze biashara fulani you see now so we kabantu otokonye mono amisi na barari murari gotebya abantu naki empowerment does not mean that you get man and go. Empowerment is always inakiura teneni omonteri inde eteneneri nonya devolution ebonekere koreta chibesechi kwanyora chibesechi na litora make improvement ya devolution because if we keep on saying that there is girl child empowerment and women empowerment and where our people lack the knowledge ndogo chikonyora the fruits of devolution. Sante sana Mheshimiwa Damaris nyanchoka mangana amalito me studio ayoko gukonyanyora megeta seni Ndizi TV marago bayebono togenda ko gusanga muna baheshimiwa tugukwanira ine ayebuno mwanchu murigeria kerokena mumenyi be county ya Kisii imense ya Kenya no isanegete nenjira empowerment tugukwanira obasemi buno bwanyare ko bugwikera mbaroro bagoteba madama Lilian nga parabo bari interior obasemi buno bokero kende mbora ikirana umurobeli noro mubwati ogwetana na county labda barate bare mo advantages na baria abanyare ko bagochora umwemsie kubumba bamatwata ntu at least one on one ntugwato umwemsie to oyore omusubati ine county was wode chinde chibwate abamsie bara abasacha mwakore mirobende yose ko baitera guchimari ni munyare ko basemi ndio tumefanya kwa first of all yes. Tukifanya budget na tukifanya sheria yoyote ni sheria ya county mzima. Kwa hivyo hatujakuwa ya wanaume na wanawake. Hapo ni sheria lazima ikuwe ni ya kila mtu. Ya pili kuna penye tumepartner na wanaume kufika huko. Kuna MCAs wanaume wenye wamepata value in ile information yenye tunaweza patiana. Kwa mfano kama kuna sensitization of a teenage pregnancy, wanatuita. Wanasema nenda uongee na wale wasichana. Waambie your own experiences. We are mothers inside there. Some even teenage mothers pale ndani. Wanaweza kuambia mimi nilipopata mtoto at 18, hii ndio changamoto nilipata. So inawasaidia. What all nominated MCAs wako open to run such programs. But apart from that, sisi kama MCAs wa the third assembly nominated ama all the women MCAs tumekaa chini tumeandika a draft of programs yenye tunataka kurun. Na hizo programs zote zitakuwa zinasambaa kwa all countries all the wards, yes. All the wards 45 wards. Tutakuja ku launch hiyo officially na tuwaambie hii ni program ya kina dada yes. Na ina target mtoto msichana na mama ambaye pia anafaa kuwa sensitized. Asante sana. Narige kurunga dori sigago tebanga tigaba ishimiwa abo banyara ko bakwenekia betire asichi skuru chia baisike banyara ko bakwena na obasemi. Yes. Irenga mwetire mwishimiwa. Yeah. Tuatemire. Ntori magega. Yes. Yeah, nto chagete mentorship program. Our first year in the assembly. Now you know we are in the second year. Nto atarete through the leadership of Mheshimiwa Rika. Yes. Nto atete chiskuru chinyinge cha Nyaribari chache. Most of them went through and soon before the end of this month yes. We are rolling out that program as nominated now MCS. We wanted to empower girls, not only girls, even girl child. Yes. Kiagara na kiora rosi abana b'Abanyaroka ngorendo gochako banyoma. Oh no, that's go balance. But especially our girls, nto taite ko babanga inchera babwenete wekere. You know there are many things which falls as abaswati. Nanda abaswati gendo kenda misie kera bantu bakora pinga na tuaeta irigo cha sabana bamura. Kakina inu mwakeri ogi mwate abana ki girls are vulnerable. Mwate abaiga, mwate abana tari gwaeteri. Umeta abana Abanyaroka bakorendwa. No na balandi roche bakote abana they need maintenance all around. Sure. If you leave your child at 14 years old, she gets pregnant. Omwana uyu bunaba muri toiga. Ubugima bwaye bwasarikire. Onya tako ba nurtured well. Na ndi nateba ko ba nurtured well. Ntubunaba gusintora ikira stokwira abana baitu bakorera counseling wera na back to normal. Abana baruche kwanya umwana urusiri oborito osonyorira umwana. Umwana uri bado numwira ni school tari guchikwira no ba straight mono buya. So nakiko ira tugunya kubasorora iga para baitu mwensi naki ekero bago complain buna abana barakini umwana umumuroma to mweto oborito. Umeto onyore drop out ya 14 years old. Ne drop out ya boy of this one. There's a big difference for a red. A red looks more vulnerable. So
so na kiko era tukurira matengo teba barena abeshimiwa bachire monasa abana abanyaruka mono ya ntureba bana bamura bati abana babanyaruka mbabonete koewa aga advantage yake kiagira no rochino no borai etomigire no choru manye togenda misiege ntogenda kubeka agabuga no na basabati bari bado no na babako ba nominated still tarirae kobororo no ni gari bada sore liberere riroro kiagira when you lay have a voice as am already you go in your nayo mate no musubati and mate no nominated you see now those are some of the challenges now na kitogo teberna empowerment yetari chibese chioka oroche na empowerment badi take even to the readers who were the same assembly kiagira no embara bumba bwata bangina bumba bwata bana baba banyaroka igapana bamutaite bache gukwana mambi wa biemoro sana mheshimiwa Damaris in studio nataka utabanga ononga kurunyakwe akubule is it too late ase abasipati nabangina balia banyaleko bagwetera makong anyway no bataka nilibuli you are trying to empower gacha basipati mbaroro asoro ngoro Gusii ase county ya Gusii baitereta makong mheshimiwa asubu mabwabo kero ko revolution teracha kabagetera makong alibagatebanga bakubeko kando is it too late for them bono to Gosiira baba ke de miaka nake. It is not too late for anybody to start. Penye uko ndio penye unaanzia. Na ukisikia hizi programs zenye tuko nazo ambazo nimesema tuta launch very soon. Ina target msichana mdogo mpaka yule mama. Sensitization ya financial literacy ambayo dadangu ameongea. Kuambia mtu jinsi ya kutumia pesa kabla umpatie pesa. Hiyo ni ya mtu yeyote katika kiwango chochote. Na mama yoyote ama msichana yoyote ambaye amepitia shida. Hata kuna wale wanaitwa teen mothers. Bado wako na nafasi. Mambo ni kurefocus na kusema priority yangu ni gani na ninataka kuendea njia gani. Hakuna mtu ameenda out of scope. Kila mtu bado anaweza kuwa redeemed. Biamono sana maragoba ya bono ndochiribiraria kongirega ase studio boy Charlie timaitia sore ana bago tomekerengeri kia ono igwete ngana ai gwanyale kwa bogo siekirwa isuka semeroberio yokwene kia buna Omwana Nyaroko nyale kwa baga Gusirwa sechinsemu anene mheshimiwa Damaris wetane chisemi kwene kia buna abana chinyaroko banyaroko bakwirwa se school nchira chinde na ende chiroro nkonyora tole ntwarigeti actually nona arenge forefront kwene kia ngana nyale kwa ingukara coverage umurobiro nyate kwa bakorekana ari nyali bari chache ewodi ibeno kwene kia buna abanyaroko bagosiba tuwaroti some few cases pale konyoro mwana na barinka maybe aikira sama tukari yaye tabu atino sanitary pass na bintu binde kwene kia ntubugate those families no ebonega bagwetera murobiri noro mwabekire guikira those need cases umaite mbaro na watanga you empower a girl child already na ale empowered kurunga seme chinde lakini mechinero erentiri agali ya mheshimiwa Damaris what are you really doing? Yeah, that's ignity boriri ya kwa boriri nataka mententara irane riri bori erigoro kwa bori na is it too late for abantu abandi bayitere tumagega uyo mheshimiwa Lilian gateba biyigana kindi ngiyo kiri magega y'omuntu era magega kero wasirire lakini soronga si ora live muntu ndiwe sirandi wete nabwate chinguru naboko live obugima naboko bo change onyo musibati yandu igetomete mechando nemengo konyora abandi baro batasomete lakini lero tiveti yachire the men school siga chikwembro lakini nyatiko I love it abangina na tuenda sigete nyatiko gari abangina baroro they're back to school bakore chikosi banyore skills abutera ba late for them and also abantu mbabwenerete bweka kuyanchira nana ki I'm able to change my situation. It is me. Inje na change ubugima bwane. Lakini umuntu isekorengera rina kino ganete bo change kumbogo change. Igona rego tebana ki ondibwensi yari asari. Neribye ko kwa mwa change ebirengera. Naba bago teba nanda so muntu kwa buri biyana kitora abayikere. Rero buna turega iga. Indu etori nominated into what ward. Ondibwensi okwe weri ogieri otoganeti. We are ready to go there and empower those ladies. We can go anywhere. Na botoko genda ntwirwe de nerega stwachoreiru to make a change as a county to ya Busungu. Bona siri swari kwa borina asinari nkwaroche we got many ntwanyorete chi challenge chinyinge. Noene kero twari ku sanitary pads. Onye kwaroche nkate you are there. Abana bange mbarasomiwa.
Nimichinero mwana kuruntu anyora tena abana bange ande no na marita mapema ikagocha singi nchoko nyora aba muraba ba mintu bechi piki omubogori edeni yakana gochimoina kwanyora umwana uyotikire those schools bono na kitu endrete gwakira ri eriogeri my friend yako taina nto chitoro route programs for nominated MCA at the end of this month hope you will be there na ayoto kororo chi program chitogo chikoro loud twatebiro nyaba MCA bakuronye mu south mugrango bari bakuruororo bakogenda to the interior. We go to those vulnerable groups. Arias twagende skuru omuyibori na romanyete. Na kitokubori na eriogeri ria ogochenchia kwa mwana Omonyaroka ni gori betete ekenyoromba ko mugambi. Omotureti go kwegure chi function ye chinchirororo. Igo kogenda wacha gwato monyera. Twanyore sub issues chinde totatebega igasembeo. To endrete go diri to go solve for privacy. Ekero twachire to akorera mentorship weri na bokonyora twabira abasani bo mwana. Omwana ochogo tebi omochando no nega. We have taken ekitu akorire togendrete kubarwanira ntoko chibeka gaiga sembeo igo abana bari vulnerable families we are there for them. Sante sana maroko baya bono chinsa chiachire producer na ndenga misi go batesi daika ange isano na iberiga ogendra ko bukwanira Madam Lilian tegete gore ton board kiro kendo gwetania umuroberi uyo mugenda tukamukubeka ngo yolonje muri soon 9 no toba etama iso kabisa motwari gari ntunyara ko batogosemia umwanchu murigere miroberi ndi nero rogwetania yo kiro kendo mubegete kwanike ngonyara ko mugikiro mwana moise. Yes, iko na shughuli mingi. Ile yenye tumefanya sahi ni distribution ya sanitary pads. Right. Ile yenye tumefanya sahi ni drug and drug abuse sensitization. Na hiyo ilianza hata assembly 2. Saizi tunataka kuinclude, umesema the extreme ends za nini. Tunataka kuintroduce kitu kama anti-jiga campaign. Hapo sasa ndio tutashika poverty and the most extreme levels za poverty kule mwisho. Tunataka kusensitize sana. Kuna hii campaign ya triple threat. Umeona wamesema mambo ni matatu. Yes. To reduce HIV infections kwa teenagers, tuweze pia reduce teenage pregnancies. Reduce teenage pregnancies, yes. New HIV infections na pia to deal na mambo kama hayo. Hiyo ndio focus yetu kama nominated MCAs. And you can see clearly focus yetu ni wasichana na akina mama. Na tuko na imani kuwa by the time hii mwaka inaisha tutakuwa tumeweza kufika paka kule mwisho hapo penye unauliza kama tutawafikia. Alright. Thaddeus tells anasema ambia Mheshimiwa Damaris that she's a total woman, she has made me learn much to go about. That she own an office somewhere where you can just contact her. Elivoli anyway. Ina bokuboli maiga ye camera. Abato koira ni Thaddeus kolende Mheshimiwa Mbiamano okoranga kwa jina kwa Gosiira ase ensemo eyo Omwana Enyaroka ime ye county ya Kisii. County ya Kisii bagotebanga Gusii asobwinge general term nere litogotanga ntobwate tasubi za kiumekilia. Bona no mwana Gusii okobe empowered ose no mosanta elindanya kwa baga recognize. Inga umwana musubati kungu ose nabwateri bagari ya bene nalyo ko bomugambi omaitekero kwenda kwempower. Have you empowered even the men? Baru usia karenga likaringa kazi za msichana za kule kwa nyumba. So we should be empowered in this particular case. Mheshimiwa Damaris. I think apana bon speaker bako iborwa if about the equal opportunities. Right. You love a boy, you love a girl. Ntuna baibori. Egento kerororo ekere chance ya chire. Both of them you encourage them. Kwa ba omoyo genda geti. Ekera buiru takumurama. Ekero konyora Damaris wateri yogi ogopingaga na misi takundigere bunanje no musubati oyobono mate basubati abange bari siaso ise kuhuchi story omorari kwikonyora babekeire chi amangana getamange ayunaro to endrete kugikerina ki na basubati abatore siasa totware chimbuchingia erinde nari torara rina nyasaye na ande torari ne chinka nari torabe ebyerokererie bia. You know, we are looking for etorigereti gochi asenke ase ense gochi kobosa se county bunantu abagusii ekero musubati togo butokwenda naye tebe kuruana ekeronko bwa you join ogo smile ogo kena ki omusubati oyoirire honorably but also ebintombire bitano bibere birakonye gentekyo chinchera nchiro isano ibere turanyare togokonya asa mangana ya empowerment henjere ntangani tigatu post self esteem yabana batu waromoyo ometero na basubati bandi bakogenda geti gokonyora kwanyore challenge kwaramu utakongenti utakware siasa kwikoto are rongumu kwikoteme utwara rongumu kiagera igo kwikariberera ria bari nyinge so self esteem na kitu ateberana abantu bagende chi school to chakira chi primary actually ndo that chi primary chi secondary to kubori na kichi monitor irenga chibekire lakini
chimoni ta goikonyore abana bamuraba bekira bange obora yo muchakere kurwari school so ritanga to push into go self esteem will be there in a point in tangani a point yakabere ne rina ki totiga mangana negativity omusubati yotenenire bamochongwa negativity eke a point ende ya gatatu abasubati tigabaye kuno ene ribagari okorani biasara oise kuro ino ene biasara ibekere biasara bire binene omusubati yachigotoka ase gukwe kuno yune connection getabwate you see such a kind of things happening lakini gekobonya no musacho bwate chibese tariko borigo lakini omusubati obwate chibese chinyinge goikabeke kuno yune nyamnya bagaka bangi abasubati mbabwene kweguribaga egento kende twatebire naki by giving proper educations abana babaise kwegu proper education totiga masomo aya make ense goikebe boronge naki kera misika gosel kya masakara ekuruga no mushime wariri ani ateba abasubati mbabwata masaka lakini akuru yose kuri ichi point echingo kwa 7 aboko manyana ki proper education inja arengega negativity was more you see now you see or self esteem was there someone can have proper education but about low self esteem so you can't be given that chance. You see now, maybe you'll be demoralized. Kwanyora waitirwa moyo. A point ende ni rina giving job opportunities. Eru my sister teba. Ba ekera basubati ba chire bono ne chikura tuare kobori. We are looking forward. Nto endereta gukura. Enka kiye goikera yabori abagaka bagoteba na kirere kenyoreke tegatora oyo. Omusubati. We are looking for job opportunities. Ende ne ria goteba na ki kaba honest. Empowerment yete gocha tora bakora. Obakore boriga amisi ekero moko ega abana b'Abanyaroka mbari gotebe gukene mwabaita empowerment nge gocha korwera omonto nyoro mwana ubando renge secondary mwamungaina kurwa omonto mungaina ubogima ngo chibari go change omwana oryo orocho mwana nacho tumukore empowerment so empowerment has died on that stage. All right nero yo mario eyo moyo tebana signal post to other women nabasubati ababara sabara ibono bunantu tigatoro kichisigino chingiya tobe kiorokererie ngiye nari empowerment yetera true pia mono sana chinga kicherere kigima kiro kende libolio mali twekera tokora lina twaroche aba subati mbanya tokoba kora buyasa minyoko ndomro cho korugusi twabwa tomusubati mura nolio ne ndomo bwate nabanya tokoba utanga amalita yabasacha tatu isana asokwimuke bandera ya Kenya isikotemati ayebuno mweshimwe ngero weso metukurwa se chiko saluna chiri. Sasa acha nikurudishe nyuma. Hii jina Mora ilianza kitambo. Umesema wame excel kwa mbio. Yes. Lakini kumbuka kwa history yetu kuna dada anaitwa Mora Ngiti. Ambaye ndiye alikuwa anti ya Oteni. Ambaye kichwa yake bado tunaongoja kutoka Britain mpaka saa hii. Yeye ndiye alienda akaconvince community. Kisii community haikuwa anywhere when tukidiscuss mambo ya colonialism. Yes. Lakini ni mwanadada Mora ambaye alisimama na akasema lazima tupigane na huyu mtu. Alikuwa prophetess na akasema hawa watu watakuja kutufanyia madhara na watachukua shamba yetu. Vitu kama hivyo. Ilikuja ikatendeka ndio, lakini kupitia kwa Mora Ngiti na ujasiri wake. Yes. Kisii ukiandika historia ya Kenya na colonialism Kisii inapatikana pale. Kwa hivyo nataka kuambia wasichana na akina mama kazi ya mwanamke katika process ya liberation ilianza kitambo. Usikufe moyo ukiona ni woman rep peke yake ndiye anakaa parliament, ukiona governor si mwanamke ama senator si mwanamke. Tulianza kitambo na bado tunafaa kuendelea. Kwa hivyo Mora ambaye sasa ameshika hiyo bendera tunafurahia sana. Unajua hata hiyo milioni yakileta nyumbani ni watu wengi watakula. Ni watu wengi watakula kwa sababu mama anagawia watoto wengi. Tunashukuru na tunampatia heko na tunaomba Mora akikuja nyumbani tutengeneze foundation ya kuhakikisha wasichana wengine wadogo kama yeye wenye wanataka kukimbia, wenye wanataka kufanya career in athletics wamepata opportunity ya kukua trained na tupate Mora kama 8 ambao wanashika bendera ya Kenya kule nje. Asante sana. Chinga kichirire pi mheshimiwa Damaris in less than 5 seconds maitengana yawe mweli ogutia Omonyaroka uyo tuligirete kuruga Tasen Kenezi TV. Engana yana yo muisoniri nare koteba iga. Una tuendelea kuburi na inki devolution yako to our ladies and to our women. Ritangania abantu baito babemba wadi na barabu. Omanye otarabori otuare skill. Ebori nche buno monyenega ninyare gusone swenta ninyare ko ni chinyeni point intangani ya skill egento gyakabere a purpose ya onere devolution chibese jijaga fum chitarare tune women rep chigenda ari ase kyombe karamanya what is your purpose of that money another thing obweteneneri are you able wetenenera egento kyomo is a community
community ya bendonge nige to kende to speak to engagement like now. Thank you for allowing us to be here today to have this engagement. We are sharing, we are running amasomo igagenderete rioka so erietari nene nare gutigira abanyaroka n'abangina ngena space nere bwate binte bigoika ebwate skills ebwate purpose ebwate autonomy ebwate community and ebwate engagement nare gotebana ki abana abanyaroka basomiwe nande kire nkagari gotokunya gokini abana tigatogoke nambuya nande nugwa bori goro ye bandera. Onye no mugako irete bado ntofire tino komigunkorororo onye no mugaga tigatotebekene shabana geko bwarimo twonya tengere weekend ma muraho korire kwerende korire ngano chire ne chimilioni yabe tari tukerimo ekeraire appoint bengere yabona sana mwancho murigeria singi kwere tinga kichao kwa nyara kwa sanga amona intwe mheshimiwa Lilian, asante sana, very short notice but you have just responded, na mheshimiwa Damaris for your commitment kwa nyara kwa mwanyara kwa mwikira na gaiga gosege to Omonyaroka gari siko na ini ndino gosemenya kwa nyara kwa gwesomi amang dore kero mwaelio kulinde togenda kwa batu kwarigania abaraibu na aba studio as a platform out nyara kwa batu sanga ekerengererio ekipa bwate na maganio na kero kende merobelio buna serikali county ya Kisii nyara kwa ikobeka kwenekia puno Omonyaroka onyare kwa baga gosirwa ase chinsemo chonsi nyara kwa baga kwenekia buna chibicha amana mario gichago chira senchiro bukiraniga koro kwa bigari nyancha military anengoro kwa Josephat Amisi nande tombera ne chinsesa tuchebona botuko ase amangana amaya sabono na kuganiryo buligererio bia gwemerobelio imegata seni Ndizi TV.